plesača da se rasporede blizu ovih velikih pjesnika i da zajedno plešemo. Jel može prvo razgibavanje, maestro, muzika? Moja mama pravi ti, to je tri, moja mama pravi ti, to je tri, četiri je, ajde shvati kad se tata kući vrati sve. Najbolje koji su zaslužili, koji su svojim radom, svojom hrabrošću zaslužili. Draga djeco, koristim priliku da vam kažem, danas zatvaramo drugi festival proze i poezije Gradiško proljeće 2019. godine. Danas ćemo proglasiti najbolje, predstavit ćemo vam vašu zbirku koju ćemo dostaviti u sve školske i gradsku biblioteku našu. Darivat ćemo onima našim vukovcima, pomenut ćemo one koji su se istakli, nagradit ćemo diplomama naše učesnike i da vam kažem da je na naš konkurs pristiglo 120 radova. Nagrađujemo u 3 kategorije proze i poezije, prvo, drugo i treće mjesto, s tim da u poeziji imamo dvije druge nagrade. I znači veliki aplauz za naše nagrađene, za naše vukovce, sve vas koji ste s nama. Koristim priliku da vas pozovemo. Ovdje smo napisali, pisanje je put do sreće. Draga djeco, pisanjem možete putovati kontinentima, možete biti sve što poželite. Možete biti djeca, možete biti mali, veliki ljudi. Možete se da počastite čak i ribama, kako je to Tode naš pomenuo, kad su one kritične i rizične, tu možete jednostavno sve. Mi vas pozivamo i pisali smo u našem predgovoru koje zovemo Pismo djetetu, u najmanju ruku naš prvi, odnosno drugi festival smo započeli prvog dana proljeća, danom poezije, obilježavanjem dana djece sa Downovim sindromom, gdje smo htjeli da susretnemo zdravog i bolesnog dijete, da spoznamo šta znači samo biti zdrav. Šta znači? Da upravo to bude okidač i da vi uplovite svijetom književnosti, knjige, pera. A zato je potrebna hrabrost, potrebno je usuditi se, potrebno je učiniti prvi korak. Nemojte, djeco, zaboraviti da niste ni hodati znali, ali ste naučili. Isto tako, možete naučiti i da pišete i prozu i poeziju,
kontrolišete nas odrasle, kakav vi svijet i kakvo okruženje, kakav grad, kakav kulturni centar vi želite, kakvo djetinjstvo. Zato jedan aplauz za svu djecu i za vas, bili ste odlični, jače! Stručni žiri u sastavu. Književnik Rado Dimitrijević, nastavnica srpskog jezika Mirjana Vukota i nastavnica srpskog jezika Ljiljana Knežević. Molim vas jedan aplauz. Naš i vaš festival poezije i proze Gradiško proljeće krunišemo danas manifestacijom. Je jedna od najvećih i najsvjetlijih ličnosti opštine Gradiške. Književnik, istoričar i publicista. Rođen 1927. godine u Miloševom Brdu, a preminuo 2005. godine. Zašto je tako značajan Dragojan Lukić? Zato što je cijeli svoj život posvetio djeci koja su stradala, djeci Kozare i Potkozarja koja su stradala u Drugom svjetskom ratu od 0 pa do 14 godina. Tome, oni svi gledaju u mene i kažu da sam ja paprika. Nisam ja paprika, tamo gledaju, ne mene. Ajde. Išli smo u Afriku, da sadimo papriku. A nisam ja paprika. Znate onu žutu finu. Sad sam ljuta paprika, jel? Ja lepo pevam, ovi će se upišći od smeha ovdje. Bolje pevam ovo. Razbole se lisica, suši se od rana, letli je bizimo nekoliko dana. A da vidimo, naš Denis Barta! Dragi moji, moram da vam kažem za ovog dječaka i za ovu porodicu, da znate samo kako su plemeniti ljudi. Denis Barta je osvajač super talenta, pobjednik super talenta Hrvatske, i on je svoju novčanu nagradu u iznosu od 50.000 maraka porodica Denisova je odlučila, a želja je našeg Denisa bila da podijeli bolesnoj djeci. Oni su darivali svoju nagradu 50.000 maraka, ispunili Denisovu želju, a s druge strane, da vam kažem koliko su veliki ljudi, žive kao podstanar. Jedan veliki aplauz za našu porodicu. 67, 67, ti si jedina, ti si radosaran, 610, odbijao sada. Hrvatski, nije pozvoči, Mašice, lučije glasi, od toga još uvek se uči. Ajmo, svi ove akci, ajmo, okej. Io
je Medicinji show program, zaista